Atongo imangu atanio ya atandithia kuma sokoni waka kuyuni kuyeka ngundo ya uthiloni wa SUA ni mokilia monyungu nyisio moyo ulu wa uthukumi wa maofisa amwe alama kulunga wailu wa meyo ya utandithia kana Consumer Protection Unit alama etheitwe maithio kaisioni kivathukanio na kwele lucha uthukumi wo na kuvena atandithia ilovia atandithia ama weta kana maofisa alama utambo kaisioni sio maikwiyelesya kuonesa na nimekukunikela siendo sia utandithia ile vitukite matuko ateo ni malikile mawia angeta manema uvathukanu na mitalatala yo kendo kila kietete kioyo kinge kwi atandithia a ni kwithiwa makwani nimo ala methitwe mamathangu ma nylon matovikwa kotini na nimetwe ilovia kati wa silingi 5,000 na 50,000 boni mutesia ena mavombe ange atandithia ya malese kila kiumanenga thina munene ni kwithwa maofisa alama utamuka isioni sio maiweta mausisia welua sindu atonthi no thukumi wa maisio kama weta manema na kuendea na ukunikila miyo kivathukanyo sivosindu lasi vitukite matuku mauthukumi kana kuthoua na ingi kusisia alama uthukuma na mathangu ma nailoni alama kunitwa mungu ni silikali na for the last 1 week nitithitwa thina wa andu manema alama uthiuka kisione ki na maikwe kwitambulisha nesa na mbanji cia wea maina sio na eme uthinia ene nthi makisio kichaka kuyone nimeuka makalika ndukane makalilia expiry dates cia ciendo na mayukwa neni cia ciendo imwe na titezi kana nimo mokite acio kana ni chao methe wa mathika na mauto aba ya polisi nthini ya polisi laika kuyone maithi ma yo accuse na maundu maingi maikwetia mbeza na mazienda mbeza zio tumwa through simu menda mbeza zia cash twi muthenya weso nitunethiwe na andu meyita manema ala titeshua ni manema kana ti manema mundu na expression yo ndi kuonania kana i manema vaiye ni warrant search me utuonia ya kana maumite kwa nema na me accompanied na sikali ala titeze kana me collaboration na mo na mayuka mailika ndukane na kila fani mekwika memekishua maitweka mauma ndukane mauma akindu ona vaili hata ona methia kindu kitena of labor mayosa mbora nundu mindo muyo ni kutuve na mbesa memekishua mauma na kindu ona kethani chao maofisa alama utwa isiso imeutata methi tumaikwatina na maofisa ma polisi na thina munene wa atandithia ya ni kwithwa alama kwatikana na mathangu mataune wa mwanya wa kumilwa mbee wa koti kusungia makulio hatio menengane ilovia kana mbesa seleselewa ukwavo u ilovia siende na momisia kwithwa maitu ilovia mbingi nitwithitwe na thina for the last 1 week nitwithitwe tina andu meita manema alama utitaneza umathaneza kana moni manema na mathinitie muno soko witu akakuyuni kuka kukwata andu na makwata maima twapa polisi witu akakuyuni na kuka obikio na ima kwatita no more than mithenya 10 pai mundu no mo waisa utwa kotini na maendabu nimekumwa mbesa na tatia nzama masoko andu maitu ni batu iye muno pio mundu ni meuthinwa mundu aenda baya ivenwa 2,200 3,000 10 na soko itu watu ya ithi nzama pio na twetha tuteno ndungi wa kwika na mabikabu meumwa mbesa na nitwi no kusi wakana nimekuthio na soko ile ingi itu thiululukite na cheba kitu ni kana tuineza kwiwa mundu umwe uvikiwe kotini akatwika ibitio ni thithi na mundu ucio kotini kwa utukite kwenda etha ni bitio andu maitu mabititie matwawe kotini koti ikamwe mundu no bititie na bitio yake ni thi kutekutwa ba polisi na kuthikuma mbesa na ni mbesa mbingi umwe umetwa 300 ungi akauma 400 na twamino bika wa polisi why the right procedure le kwate wanundu itwiso wakwatikana makosa watu wa polisi ni wandikia wa cash bail ya uthi kotini wikilia wavika bukambio kundwa wina chao kana wina mbesa siana na waweta mbesa utono weta mbesa makalea which means azunano mate after kila mokite kwika lakini me after kuvena andu mbesa na yukindu chuti chote ukodemu na teasia kia ile tha kizikika sokoni witu akakuyuni na iba ile tha bena procedure lanzo yati nundu yu ta kwa ni na beni wengili 30
ila ndese ngarikava indi umwe wa mavisa ala mewetwa tameuthiuka kisioni ki nivathanatitusia kana ni methwa maikwata andu ala meutumia mathangu mana ilo na mavataniwe ateo mo methuima wailua sindu vyo na imwe mosete sia kunengane mokoni kana kuvena tandithia ya no, those mwenye anaweza kufika hiyo ni any police officer may arrest with or without. You are told there is a person tumechukua 5,000. Na mimi nikikwambia angalia mwenye hata angalia zile cash bills kwa nje nazo ni 10,000. Kama kulikuwa na pesa inachukua singechukua hiyo 10,000. There is no anything like that. Hizo ni vitu hata sijui nini hizo ndani. We don't do that because hata mwenye huyo siangalie ni walini ni wajana ama ni juzi dashbin. We don't do that. Hapo hizo ni allegation. We don't do the hizo nasema ati tulichukua pesa. We don't do that. With very good. Don't rely. We have to find see neema. Pamoka kulingana nitu tabuona mwe alama na kwatu kumeoba lakini ili kinza report la meotunenga metu ya maikwati sio ututabla ni mwao mekitoka na askali na moka na askali ende maimando kindu kila meomanda na mayoza onatimba thangu memoka mayoza kindu kingi me asia no expired na ende maikuwa mundu na kindu kingi so tiyu mama na neza mwao pe mundu mukamuito na kwatiwe na kwatiwe mwa mndosu atialetie binda nini monoko sia anatinda bingewe baza polisi ni chao kinatumia mundu mukamuito oka ukua atwawe baza polisi akana maya gwebo na nda utwa wa kotini timu atiyeku kalebungi na mume soko bangili 3 siane nikendeso thikunyamuka kibetitu kinesie kuma busa 3 sia wezo kuma kwatiwe saa monza ana kwatiwa taite so ivyete yasia andwa nitwenda timane moni mwao nundu tiineza umaelewa neza nundu nema ni government agency kana parastato na itwisi kana parastato sio ndezi dhana angali na itwisi ngali sia parastato sio ndezi dhana angali ndune namba sia blue ine meogo na angali ibwao ilatio na sio kuota private so tiineza loneza kana ndwani nema kana ima chao so kiyo kitu tikeu tuenda timane nundu mathini tuo mupi kaunti ya Masako kumaka kuyo ni kanguno nyene tobo ni Mutesia.